baro te sai sen pat nga ko blay pi baro sa kanika channel jo nga te kanika video ang pen ina marbabun na pdeng jong pi kali nga ba Grace na apeshit ki Jainsem jong pi te kanika video nga iya pi ya kini ki Jainsem kini ki Jainsem kini ki Jainsem kini ibang order na kaway ka page na Instagram kabakateng kabela style kiriam tenray dengan pen iya pi kaway pa kaway so badi kong kadi kani ka dahara rom stem pe ini design nang ni screen na ini dahara te piyo ro badi kani ka jain bansu blouse mo so ka quality ka best bha but mentau benai hadu ar sauterik April yo offer buy one get one free tela da pikwa guys salik ban check out no sa page ikani so yes let's try this. The next one, kadi kani ka satin, Jainsem satin, ini irong maroon. Okay. Guys, best ha. Quality ka best ha, pet nang ni design nang ni. Pinang ta design. Tanan ay design. Ang kaniro piyo bati blouse, piyo kaway ka dyan mansuk blouse kani. Kani ka dyan mansuk blouse kilala banyo ito. Then yes, let's try this one. Next ini balong skirt, ada neka skirt, ka blouse, ba ini dan tawa ini dan karong grey and kayak gini design nang ni dari design so quality ka best wah guys quality and kajan karben kani menta por sheet kan sa sheet mo. Okay, so let's try this. Next one, kadi kani ka Jainsem. Ini, guys, design sekolah. Kani karong purple and quality ka best ha. Ngai lade ngai iskun kini kirong ini. Kaniru pinyo I jain ban su blouse. So yes, let's try this one. The last one, kadi ka Jainsem tapi laban seman kasi tapi late tray ini irong print ang ni screen ini print patong ni dan kaniru pinyo ini I blouse na ini ba pinsu blouse ini so yes let's try this. Guys, tengok apa si bakut jong ka video tela da pi pi kwa ban order te salik ban check out na Instagram ka page ka pakateng ka bela style kiriam tenrai te pila ban yo offer but kiden bunjat ki Jainsem ba itna te salik ban check out guys but piru sa order la da pi kwa so yes kan perkut ka video hang ni tela da pi itna ini ka video sa like share comments and subscribe to my channel so I'll see you in the next video till then bye.